aprangsi solangdo karbeng long arat ke doan aphan nili deputy representaron lapen karbi rapstar hin pen kaduka we phanta kardom pajer lo kardom pini nili ladak dipu press club long kewang mate berta kepacini kangtung lahan lo ile tum karbiang long adang penangan lunjir mate hirjir lahai doan panta lun arjan lam arjan paklang panta penangan kacing churdo la doan ambong panta isi lun heloi pu bang Karbi Youth Festival long ke paklang theklong lang kapre galun dulo lasi nili tomahin pen ke mathapon nili thekchedeta lun heloi si rimbom amat si peneng an Karbi Youth Festival 2023 mate 49 Karbi Youth Festival 2023 labang soning kan bang ke Karbi Rapstar Karbi lun heloi si asap suweta kepacit hangdon kangtum lasi kaduk awe phanta kepacini lo la penilitum atim mahen pen chengwai ponsi Karbi Rapstar pemandun na posi ladak non 49 Karbi Youth Festival hot kibi pancing mai pon lo labang so kepangcheng ke kisi kedang pon lo thainon uwi mi tum nili panceng lo lun lam ha hui ta kepangui do la so kepangui pen methang Karbi alam chadi kaningji thai pan ke paklang thai pan kilun thai pan si nil tum labang so athim ke semar pon lo Karbi Rapstar po Karbi lun hello chapate engke lasi nili lun hello lambang la hello press meet tapi ni sige bangcheng la lasi lun hello ki bi pon ke ko pi pon ma polo tangte la hello ele tom Karbi alam ke pachan je phan ke pathek je phan lasi ke padu je bang ke non bang ke 15 February ni bang ke audition padu pon pu lapen ke a final bang adim bang ke lapu Pensing Teron playground pu Pensing Teron Christian Village pacu ke tamtang thonok base chu kang punar lo near Easy Market apor bang ke por phai kre sipen earning sam por phai kre thom an la ke ong an lo lapen ke final ke pa doji bang ke ladak pan select si Karbi Youth Festival long bang ke 17 arni si pa do pon pu la 17 arni agot bang ke final si hadak lun long po lapen joining fee sa bang ke 200 inur long paro hini si hang pondar lo jo nili tomahin bantang unedat unsante akijoy si pacepati long po pula setame unedat masih lapu kacerab lo aja lo po inur paro hini en pondar lo lasi a form ke submit bang ke date 7 non date 7 pini pen lo pini penceng pon po lapen ke mo last date bang ke 14 February adim nang ko humri na yadim bang ke WhatsApp nili WhatsApp number malo 8134850282 labang so a contact number long lenang le tom nang humri non aju antadu anarlo tatu lasi pini press meet ke pha bangke peneng an bangke ingdeng ke thompo season 3 Karbi Rapstar season 3 labangke nili tum offline si padu pon po Karbi Youth Festival lo kasi kadok kaweta kumama si lun heloi kilun kangtung cepaklang angtung aduma nang le tumapan labang so ahong jailong kewang jia pan si apor nang piiglo lapan nang le tumpan ke Charlie pan lapan je methang Karbi alam the paklang nang super the dang papan si chopha pon lo lasi pini kadok kawe press meet along nang ajetong no tumpan ta lapan Karbi berta kepacetak arat doan atau phanta kaceru pazir lo aporna people lapan ke kadok ave solangdo arat ke doan phanta neli deputy representative hin mate Karbi Rapstar organizer hin ke paterpi ahin pensi kaceru pazir lo lapan kardom pazir lo kardom okali chatting ni lo dia tha 2020 aningkan si la Karbi lun heloi bangke nilutum amhang pathek pon lo Karbi lun heloi ke pangcheng ajer ding ulo aprang nili cengceng ko penta dolo bon setame alang letum akarap pen jok Charlie dunlong lo bon setame la sodak ceklang long le ta duo lan so se ke thek ta duo
setame hala tangka maha ka ve panajok kasi paklang long le labang so talent dukok thek long posi nilitum matha lo changwai pon lo nilitum mahin jongjung pen changwai pon si karbi rap star 2020 peman pon lo la lockdown oningkan la pehala so ningkan architect karbi non uwe ki mi tum lun heloi ka rap song la so abang aning khang architect talent long pon lo la pen ke adak du thuang lo setame season 2 bang ke 2022 pachun neng han lang ke damta ning kan si peman pon long lo la pendet non hala sot bang ke online si padu adim ta thik chedalo tangka maha ta kadure ma se la non bang ke offline karbi youth festival along bang si pangcheng don plut pu busini le tu mahin pangcheng mai pon lo un e setame bor i ponang po phan lo la pen ni le tum la bang so karbi rap star ke paman pon kang tung bang ke lun heloi ke pachet tangang tung bang ke lun jira tum bang ka sap sap si lun long chot setame la lun heloi pen lo pro tangte kaning je kang tung alam che an tumu du an mate lam the du an ke news atu ma son thak thak si paklang long et pu si nile tu mahen bantala rap pen abang le karbiang long phan represent nang pachet thang nang super the dang bu si kabor i lo la pen ke la rap lun heloi ta du o per the dang long setame chala tu mateng klem dun de dere chok muthe la lun heloi nang po ajat ta klem dun nang po setame la non nile tum ki bielong bang ke lam the karbi methanga lam the pansi kapaklang i phansi kadu ka vipanta kapachini lapan ke pabor i theblong lalang setame suri troxy lom pansi jengwai bomlang pojat ha engela details mangemo paklang pon bom pojat lo tame pgpg onong e pg ba ke chengsi winner phana pg lapan ke first runners up second runners up first second third है labang papa do panji lapa certificate a pipon ko